Berisipun ba artikla isekanat ni kroket tinta di Cerman ka nomsen terbar Tong Norbat. iko mereka makin marmin ni ikajaha sa makin muslim kroket jin ya pertaprak ni jimitin tu di tidak Thailand boleh kejaha tu Pi ke jingja men kasi hari jingi dei bat ka meeting papelong daga NPP ani apa kemat jaka auditorium hall jingi te kamdei than ka balong serius kamdei than ka ba he namar balai namar ba hadin ba i madam ong amparin i kren hadin ba i kren me i Maria sedang kren me i sasipang kami ka sur ka ba mi na shpingdong ka baong au pra te hoi da perkhat sisin perkhat katu ka jing hala jo wei breu bana shpingdong hau pra kadai ka jing e personal jo ku hau pra tang ba kale jano haba long pat kanu kono ka meeting kanu kono ka party meeting te long kino ki ba i ya kanu kono party pat te long kimdei ban penwit lande kimdei ban disturb ya ke e ka ba kren kam tam le na kaliang ka candidate ngadon mengkat lang menin kesni hang tu di man ya sap lang ya meeting te na kaliang jonga kum chairman ro ngala sap hai ke jikren jo te nga yala de pat nga sim bek ba nga sim bek balong simple kamdei ka isu ka ba hau pen mi jingkul map kadai tang na kadau ba na kaliang jo don kata ka jikso i ya pra de hakapor ba ikan tong perin de uru perta de saisin perta biang de kapelong pat ya kino nongkren tam le na kaliang jo i kumi kandidat kadon ka disturb hai de nomor kata hadin ba la ja kum tu de na kaliang jo i la ong ba sabha pi ba kachan yo pra sabha kilik no la de pelong ya meeting mene la de yo ya ka jingkren na kaliang jong ki noilam jong fi te kamdon isu te sya no yangi bangi penchai samangi na kaliang jong ki NPP te tang ita isu kren te sipang lawan ki la ya tano ya i charut tak sipang lawan kulit ilara kulit te na kaliang jong kum charman na don kemesim na sokia lihat kalong